Awahatia taku Toki Pakohe, hei toki pau tikana. Whakareia taku Toki Pakohe, hei toki rākai punama. In formulating this education strategy, we gathered voices from Ngāti Kuia through hui, online surveying, focus groups, and by talking to our whānau at Kiwi events. In this video, we will unpack parts of our Ngāti Kuia mātauranga strategy 2025 to give you an overview. Whakaaro tau tuatahi, mātauranga marae. Priority 1 of our Ngāti Kuia mātauranga strategy 2025 is the marae. Throughout our consultations, our whānau feedback has told us that you all want to feel that you can contribute to the marae. You want to be able to contribute to the life of the marae, you want to be able to kāranga, cook hangi, dive for kaimoana, and cook in the wharekai. When appropriate, you want to be able to be involved in the ongoing projects held at Te Hora Marae. Our hopeful outcomes of Whakaaro tau tuatahi are that there are many people with the ability to fulfil roles in our marae, that we show manaaki to our manuhiri, that whānau are able to contribute to the wharenui development at Te Hora, that Ngāti Kuia will be ready and prepared to host Te Mana Kuratahi in 2021 and Kura Tuarua in 2024, as well as Te Matatini in 2025. Ko tutu māpau te maunga, ko te hoere te awa, ko te hoere te waka, ko kakai awara te kaitia, ko mātua hautere te tanga. Whakaaro tau tuarua, mātauranga ao Māori. Priority 2 is our cultural strategy, and that is te reo me ora tika. Our Ngāti Kuia whānau want to learn te reo me ora tika. Whānau want access to formal and informal learning. Wāna, te reo Māori night classes, and further online options. Our hopeful outcomes of Whakaaro tau tuarua are that our people will be fluent and proficient in te reo me ona tikanga, ki ngā tamariki mokopuna hoki. That our people have a developed sense of Ngāti Kuiatanga through our reo. That we uphold the mana of te pau whakarewarewa, te kete kōrero a Ngāti Kuia strategic plan, and that there are a variety of opportunities for our whānau to learn te reo me ona tika.